Matongoretio ni Wambui wa Nyuto hamwe na Zak Kinuthia atongoria ni marorithia ikari ya Narok magathura thirikari ya Jubilee makiuga ati thirikari ino no egitigirira makaya mao mothe ni maiguo. Makiria mogwa atongoria ni maranyuririe mwena wa mungithaniro makiuga ati nduri na mitaratara na imwe mathugundite gwikira ikari na guthingirira ruriri rwa Maathai gathura thirikari ya Jubilee niguo mathie na mbere na gukenera uthii wa na mbere. Kwa hivyo tunasema on the 8th of August tunaweka Uhuru wapi? Ndani kabisa. Oroho ni marokirire mururuki wa federal wa ngwataniro ya NASA makiuga ati ni arageria kurehe ngui guku bururi-ini na njira ya kuruta mukana wa kugomera githurano. Gukiri oro ugwa atongoria ni marakumithira atongoria marahuthira mbeu njuthi kuruta ngai hamwe ya kiuteti na kuria mbeu njuthi metheme gutumirwo ni ateti ya guthararia thayu wa bururi. Vile jana Uhuru amekuja Narok ametupatia title deeds. Vile jana Uhuru alikuja nasi pia tushukuru. Yeyote atakayevuruga amani tumwambie aje ashindwe, tumwambie. Atongoria mararagia rira maratafanagia kambe-ini cia gicigo-ini kia Ololunga tauni ya Narok duka moja Ntulele hamwe na Suswa handu-ini ha Kameme TV ritwa rakwa Ngugi wa Gatua.